Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi paimang apa madodo-dodo yang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa ahallallahu nikah wa harrama zifah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Teman-teman malabiki, selesur malabiki pada napaka lebiki Allah Ta'ala dua boting, Masya Allah, temaka cantikna, temaka gertak na buat tiburane. Aku itai-itai gak gana buat tiburane, dena 10 mo makun rai purana janci. Tapi yang namanya takdir, purana patentu kong Allah Ta'ala, namun lutuk maswajang limbatasi. Yeko pura si putoto musti si putanda. Betul tidak? Bapak Ibu dirahmati Allah. Berita terupdate di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini termasuk angka perceraian sangat tinggi. 2022 sampai menjelang 2023, Sulawesi Selatan ini tidak pernah kurang 10 orang bercerai setiap hari. Mamu sedia ganer. Tak 10 tuh masyarakat sisu. Artinya apa? Sulawesi Selatan ini termasuk wilayah pabrik janda terbesar di kawasan Indonesia. Termasuk Kabupaten Wajo. Usut-usut Bapak Ibu dirahmati Allah, penyebab perceraian paling tinggi Pak, bukan karena mertua, bukan karena kurangnya penghasilan suami, dan bukan karena kurangnya cinta seorang istri. Tapi rata-rata penyebab perceraian terbesar di Indonesia aga penyebabnya Pak ini aga ya HP. Magai nasabak ya makun raya makokoe megandi na pesek na HP na pesek na lakai na. Betul tidak? Maka dia makun raya sesa mi maka dia burani betul. Magai nasabak na bayangka benina. Lo kay boting ya HP na mina pasaro mundi lo nagusok ma HP macarama ustaz. Melo iman re HP na napase napasusu anak na HP na napase melo makin ro HP na napase masadingi HP na nasapa kebakara ko jupanda ni semanang silempo to ko camba ni semanang masasa ti ko malise ni semanang magay nita ko HP joli-joli lah kay na ni sen magay apa ti HP na minapase na din ang kanapase ilakay na betul ang kalingi robo. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, terutama kedua mempelai nigasan na buti makon raya ndi dharma camidu-midu iya ko sila peni lakay ta tapos ilakay ta ajaran nanti HP tapos di ya andi namin napakirin nasa iya ustaz ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, penting menjadi pelajaran hari ini. Akasolangan na HPW sangat luar biasa. Apa magai sampai hari ini Pak, ya ko upares saya HP ku mapamulang kana sa tay pacebu Facebook, Instagram, agap yang kana sa TikTok. Oh subhanallah, sipon isin na de pa naman jati majoge ko botingi. Akagat ko makoro. Fega tau na. Bapak Ibu dirahmati Allah, tapahagi madeceng yaitu HP mi gunana menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan sesama, bisa mengetahui berita-berita yang terjadi di sekitar kita, tapi akka solanganna de na cek de akka solanganna na rekode na tomaca kendalikan.
Salah cede bawa masa si bawa lakay na tapan update status di Facebook. Suamiku jarang pulang. Langsung dikomentari oleh tetangga. Kalau begitu aku selalu ada di rumah. Lanjut di percettingan, rusak rumah tangga. Kenapa? Karena HP. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ibu-ibu yang hadir di ya roh HP ta ajana tu telipes atau sidap pena laketa pesen-pesen laketa. Dan keharmonisan rumah tangga Bapak Ibu dena mega mopi pacarama mabela tim mopi pacarama na dena mega ya tu pangajana kalau melo harmonis rumah tangga gampang. Apa rahasianya napa kudu kinabita idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaik bu awe matindro kapang bu maka dan nabi fa idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaik ya kotamai kamara elakaimu acui kotama kamarai ya miro rahasia napa guru nabi ta ya kotamai kamara elakaimu acui kotama kamarai manyama mi ya apa ini kada tama ni kamara elakai ta timon romo peseliwa menuntuk pelin ng dosiar. Betul tidak? Menuntuk mataru tate sedi maniwan dia tate 10 2 wanita pertama kamara tapi makana manibawa lakai na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun makana diga mate makana lakai na mate nila marupa na pertama dendre pati upasa na siya tama itu maka solak. Makanya itu kotame kamara elakai ta acuy kita malala na kamara ay baraka ya tuh. Makanya itu cede minapa guru nabi ta idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai kotame lakai mu kamara ay acuy kotama kamara. Itu konsep. Kemudian dua boting ananda keduanya boting burane nih kesana Alvin Ananda Alvin angkatu beneta ia na tumakun ri paling cantik na pancaji puang Allah Ta'ala untuk ini. Apa yang harus kita lakukan? Syukuri. Coba gerek tangga beneta gilikit tangan boti makun di tetangga laki ta ceden di giliki cedek bawah. Oh malu-malu. Ini artinya penuh dengan senyuman cinta. Rumah tangga tidak bisa terbina dengan baik kotania cinta. Tapi tidak cukup dengan cinta, harus dipupuk dengan ongkos. Halo? Alvin. Ya tu makun reye, ya komelo ki mite macanti, tataro matandri ongkosona. Itu bawa rahasia. Saya sudah 3 tahun Pak mengisi kegiatan program TV nasional. Sabtu Minggu saya mengisi Damai Indonesia ku TV One. Jadi saya pulang pergi ke Jakarta. Waktu ku aktif di MNC TV, kalau saya ke studio, saya ketemu dengan artis-artis utama kayak cantik, napa di macuy pada cantik. Utanengi manajemen artis maka nak pikir cara na ya ro artis pada macuy pada cantik. Nabi cika manajemen artis na sepiki cara nostas nama tandre ongkosona. Maka nak siaga mana ongkosona artis na sebayangkan ni bawang ustas behana artis 3 juta siti. Nah pero behaya ro iya po ini behana beneta 10 telu. Fikir cara nawat di macanti. Ye komelo ki macanti beneta pa tataro mega ongkosona. Betul? Gora mana makun reng kelingero. Melo yung kosoki. Ya tu pa namo jam dakipa kumatandri yung kosona dito tanah macanti. Jadi Alvin tapadiceng yung kosona beneta di. Ya, maka dan nabita ya dainil mar'a baraka 25 na makun raya baraka. Jadi eko angka poliat tak pa Alvin tapakatan ningi beneta angka tu baraka talolongan. Insya Allah masolo dalet tak mutama papada asolo na wesamsan. Jadi eko angka poliat tak tapakatan ni yolo beneta. Aja tatari sisa pakatan ni bawan ni. Kopura ni nakatan ningi lo pema maka dah si tengah na mo ala. Dia na magaga baraka na mimelo ya Alvin. Ya, itu pada ceng yung kosok na beneta. Kemudian ini boti makun raya seti nasehat. Ia tu burane angkat tu asan rilangina. Pahangin dia. Asan rilangina buranewe pattakalolo asan narilangi enanonno ritanay nariasa pattagaramba. Jadi baja sanga dia makalolo-kalolo tu jarina Alvin.
ko makalolo ijarina alfi ajalalo musampiang makada mana ka jari ti makalolo pada bukang iya ko makalolo ijarina alfi ampelalo ijarina mupatupu ko bulu arafah insyaallah manyamo pa pinatina alfi cawaca beru maleka emita ki bu cawa pamundeng iya iya itu bawa rahasia ini jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya ko angka burane dek nan caji burane BRI ayah se BRI burane rakan Indonesia insyaallah madece hubungan nasi bawa benena makun rai macep pangojulakaina peki carana pangojulakaita angka tu dar sitepo nakala dar 30 hektar watakale ia komeloi la kaita aja lala musampiangi apa ia tu makuranewe nareko isampiangi elona poleri dar sitepo ia na tu biasa si tengah mani otak na makan reburani ia koi padangi makan leteki mandre pak tuh mandre mana ya makai angka dar sitepo muhalangi itu jadi mengerti kini harus siap landas setiap saat yang penting bukan lampu merah itu konsep terakhir nasihat sininna tau putinge angka akatana melo ilolongan wa auladuhu abrara melo punne wija soaleh wija matuju laleng wija makasih alfing yet ko melo ki punne wija burane wija makunrai angka rahasiana apa angka to memana burani gaji burani wano jadi angka to memana makunrai mana angka to rahasiana ko melo ki burane melo ki makunrai ya ko melo ki punne wija alfing wija burane peki carana ya komelo ki menreki motor dina pakai bensin koni romon ribaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana makanya nabi tak narikonakan nani nyaman melo ni masu ya ro alma'u minal ma'i wena koni romon ro ipasi sompu paringgarata si bawa pengalat alfi maka da epuang tapaka daleki ka wija burani ya ko masuk iwena parkir kanan ibeneta insyaallah burani jadi kenapa karena dalam ilmu kesehatan sebelah kanan indung telur perempuan itu ada sel untuk anak laki-laki jadi ko melo ki parkir motor de ena pakai bensin parkir kanan ipatiti lo kanan apa icabu petala maruba nah itu ya ko makun rai kiri mimonro maka da ustaz pura nak mak gauk na de panayaji elona Allah taala ini rupa tawe mak gauk ki na letei pamasi dewata itu konsep ya peko gatoci komelo ki mebu anak maka singampena ya ko tuju ni iro nyaman na nyamong ikoni romon ralfi maka da epuang pakke dalle ki ka anak saleh maka sing ampena pada ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah dina summi tatajang anak tanariko tania anak maka sing ampena melokip punai anak makanya nabi ta as-suratu ka suratil jannah ya konakan nakit nyaman nakoni romon romu gambar aga melobiku melokip mebu anak umpamanya anak sogi epuang pakai daleki ka anak sogi pada sogina Nabi Sulaiman alaihi salam pada toh hanya menanya mengiurasa epuang insyaallah anak sogi talolong matu julale jama-jamana nariko tuh minta tajam melokip punai anak magareta kotoro puang manyama ka puang wirika anak magareta pada gareta na pacar may waktu kuboti kuni mo ngomong insyaallah magareta anak tajaji puang pakai daleki ka anak pada gareta na Nabi Yusuf alaihi salam insyaallah magareta anak tajaji itu konsep agama Pak magina mega anak silada ki patujulaleng isurul lamanoran lalau isurul lalau lamanoran magi waktu na memang tuh ya pun ada dia gak katalinga ambon na capat da indo na campangi jajan na capan rang magi apa waktu na memang dia pun dia gak katalinga mon royasa dia sama kertiga uluna lakena tega uluna may benena makanya bapak ibu talinga kiko na karena ki nyaman magi koromon romelo igambara aga melo ibu ia na tuma panasa de cenda dan nia susana aga jadi pode risesena Allah taala saya kira ia na wala palisa waktu mudah-mudahan mak barakai apa mega di wita mak busa kalepak na nataro busa namo ya ustaz na turungi tori busa mudah-mudahan selamat manaki kita doakan dua mempelai mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah wa warahmah amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda puang wiringi petunjuk dua boting. Wattuqanan niya tapakke daleki atau relori di puang.
wal afafa muliakan keduanya, wal gina wa pakidalle kidalle halala nawadin napake mak bijawija rilale decenge. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ipuang pakidalle kidwe boting keluarga sakina si pupurem pakajusero nania sininna angke hadere de panapura boting kalolo nania anak dare magati nalolonga pasanganna ia makasingelino letu akhirat. Makoto karo sininna janda-janda muda dan janda tua yang masih mau menikah Pak binilalo gati pun nalolonga ngi makasinge manyamenge nania watingi nanti salamat lino letu di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ipuang kebahagiaan dunia milik engkau maka bahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, dan nia kebahagiaan akhirat ini mapunne kebahagia kehidupan akhirat kupuang. Wa qina azaban nar, tapabila mana ka pole ri apinna ranaka. Wa sallallahu ala khairi khalqillah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taparaja ka dampon dari kong kadadaku tasala billahi taufik was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.